Mizo Football News MFN Entertainment akan lo lom le veka chaw tun trum chu mohun bagan fapaduat lai Jason Cummings hi enge aloni chia in bi chiang tiang India Football League ISL lam tuimi tan chuan hriat nge chi abik takin kan mizo te zinga mohun bagan fans tan ngat phei chuan hriat lo chi ani lo reng mohun bagan khai pa le an thiam pui pa ti la kan soi sual lawang Jason Cummings hi amhin pum chu Jason Stephen Cummings ni in kum sang kha zakwa songkwa panga August ni khat khan mituinen he khovel hi alo muwa Scotland khopui Edinburgh a lo piangin tuna hian kum som thuma upa ani mek Jason Cummings anu ming chu Tracy nin apa ming ve thung chu David Cummings ania tin pian pui unau pa pakhat Dean Cummings anei bok Cummings hian no pangte ani atangin achor chhuana khoklap le khati hunlaya anram club thapol ni chin Hearts Football Club chu atan thei ema an fan ru kol tak ani bok ti chuan Cummings chu zirna lama te po che thathei hlein high school anra meu chuan Scotland a Tynecastle High School a chuan in admit vein zirlai thiam thei pol taknin zirtir tu te lom hlo tak ani nge ti chuan high school a kalchan meu chuan footballer ni tura a dream chu ti hlotlin nge tumin thei top chhuah tumin Skula an teacher ten an aim in life an hanzo point atam zokin doctor officer army politician le model tele sarkar na laman soi sup line Jason Cummings chuan mani in ring tok takin keichu footballer ka ni don ative ngat thin chen khat te chuan an nui soa fiam thu thonan an mang thin bok achan chu ate deuh lai khan Cummings hi athau chi ani bok nen tu ma khan ama arin na an khat lo thup mai ani ma se Cummings chuan arukin katum nge ru saru kan enang ative tranga ti chuan in ti chernan thei top a exar alak nuwa a body po chu amoi tok to hle ti chuan a gym hi ti hlotling tur chuan thei top a chhuah chun zom zela Jason Cummings chuan an khuwa club Hutchisonville Academy a chuan akal ve thina ta chuan hun rei tak chung khel ve in anram Scotland a chuan under 15 under 17 tele under 19 te chu Hutchisonville tan chuan a khela a thiam na chu club le academy coach te mu mai rual ani talo ti chuan te atanga alo du thin em Hearts Football Club chuan kum sang ni som pakhat December thatop chuan an la lut tange a ama Cummings nge po chu a phurin a hlim hle a alo khel chak na thin Hearts Football Club a khel ve tur chu an mit thla a ti chuan adu thu sam ti hlotling tur chuan club chu a zom ta ani an lak lu atanga sang ni som pahni August thleng chu Hearts Academy tan po a che thathei hle a ma se September thatop atang khan a in hliam ta fo maya field chung a in damdoi in lama hun aman tam awang le damdoi in kalpuinan club lamte anin sen sona satak awangin sang ni som pani kum chuan Jason Cummings chu an club atang chuan ui tak chungin an chuatir ta ani ti chuan sang ni som pani kum chu atan chuan damdoin om ani lo chuan doctor te pan reng angai awangin atan kum chia le theihil wang tlak ani a kum sang ni som pani kum top ani chuan comeback ro puilan tir turin a thei top a chua sang ni som pathum kum aron in her chua chuan beiseina nen engkim ha chon turin a in peita ma se boina lian tak a oma chu Cummings hian club anei tlat lo nima sela khati hunlaya Scottish Second Division khelai Hibernian Football Club te chuan rol thar tuai tir kum som parukvel chawa upa ma se ama theina om si Jason Cummings chu beiseina sang taknen a han lalut thuaya ti chuan Hibernian a hian a professional contract ma saber chu a mungal bok ti chuan Scottish Second Division chu trananita a Cummings chuan adibat mecha goal li le assist voi ni nein man of the match atana thlan ani nge ti chuan league chu an khel chhomol mola Cummings chuan goal chu a khung tamal mal reng maya goal khung chu ngaya anei moti mei tur khopin goal chu a khung renga season chan ve po an khel ma ho chuan game som panga atang chuan goal som ni chu a khung tling ngal der to mai ani ti chuan Hibernian Football Club chanchina record siam halin an club chanchina season khara match som panga atanga goal som ni khung tling ma saber record a siam hal bok
an club ta na tholhok em baka a teammate te phurna na satak ape ka wangin Scottish Second Division League chu an champion tange ngeya Scottish League sang ber khel tu chuan an in petling hialani chutia Hibernian ta na season thatak aman nu chuan English Club Premier League khel phavelo ho ina an khel thin EFL Championship Club Nottingham Forest chuan Scottish International Jason Cummings chu an laluta Masela England lama chuan atlatum thei tak lo ben sa hunaman tamthin ema wangin January a lalut ma se Nipui Bazar in Honvele in tuai siam turin lonin an ram club lian Ranger FC a chuan akalta a ti chuan Rangers atang chuan EFL club Peterborough FC chu lon thoin a zom le a kum sang ni som pariat chuan Championship Club dang Luton Town chuan Cummings chu a ngetin an laluta ani ti chuan Nottingham Forest a po Luton Town ang thoin khelna hmun a changtam le tak theilawa lonin a chuak le thanta England Second Division Club Shrewsbury Club chu zomin akum le Nipui Bazara Dundee FC lonin a zom le a kum sang ni somni khan a ngetin Dundee chu a zoma ti chuan Hibernian Football Club tana alauti ang thoin Dundee po chu Scottish League khel thei turin a promote pui le ta a kum sang ni somni pakhat alawin her chuale chuan Australia League Club Central Coast Mariners chuan an alut ve le ta a Mariners te chu Australia League lama champion pui le in kum sang ni somni pakhat sang ni somni panhi season ngat phei kha chuan Australia League Men's Player of the Year atan thlan ani nge hei baka hian PFA A-League Team of the Season atan thlan an ni baka Australia lama Central Coast Mariner Melma Melbourne City nen final khelin ta hian 6-1 a chakin hat-trick asiam baka Joy Marston medal chu Grand Final Man of the Match atan hlan ani bok a chanchin te le a chet zia le a that zia te an hriat in India Club Hausa le club lian tak mai Mohun Bagan Super Giants te chuan lak lu hantum ma se Central Coast Minor lam te hi chuan an lo hnola amai ro chu Mohun Bagan chuan Cummings kha lak lu an tum em awangin sum an the chuak nuala chutia sum tam tham tak Cummings atanga an mu thei don ani chuan uiviau ma se sum thahnem tak an mu don awangin an kaltir ta ani ti chuan an ram Scotland tan hian under 16 atanga in lan chho tranin sang ni som pasari kum khan senior team atang kauna dong ve ta a ti chuan international friendly match le anram senior team ta na a match masaber chu Netherlands laka a khel ta ani tin Cummings anu Tracy kha Australia thisen kai ani awangin Australia tan pon Jason Cummings kha a khel ve theya chu thu chu kum sang ni som pakwa kuma Australia national team coach khan alo haibi khau lo maya Australia coach Graham Arnold chuan an ram team tana khel ve thei Jason Cummings chu biaka aman rem ati chuan an ram tana khel tir zok atum thu media te ma alo soi to a chu a som na po chu thleng dik don po ni se thlen dik theina chance chu a tha tho mai a chan chu Cummings khan Scottish senior team tan friendly match game ni bak ala khel lo awangin atan chuan Australia team tana khel kha afin thlak zok dona first 11 le a regular thei don zok wang ani kum sang hi som pakwa the sun ten an tar London chuan Australia assistant manager Renee Mulenstein chuan Cummings chu avabianin an soya ma se anu loka COVID-19 le na wangin thule engma om talawa kum sang hi som ni pakhat chuan Jason Cummings chuan oron chua ve in Australia hian min bo zui hlea kanu chung te lampo hi an om trewa min lo kola min lo so mani ngat chuan ka hnial ka ring lo a chan chu ka khel tam na mun tur ani ba ka katan chuan chona thar duam tak ani nge yang tin trong kamaron nei ani kha kum sang ni som ni pani September tha friendly match nei tur squad a chuan mi zong zong rin lok ang nge in Jason Cummings chu Australia team a minga tel ve ta a ti chuan Australia ta na a in lan masak ber na penalty atang goal a khung ngala kum sang ni som ni pani FIFA World Cup ma khan Australia national team te chuan World Cup khel tur squad an thlan chua zinga chuan Jason Cummings chu atel le ta ani ti chuan a khelna club lama han lut le zuaila Cummings an Mohun Bagan azom china
Kolkata Club attacking game a hmu nomin an forward Liston Kolako le Johnny Kauko tenen matong lama omin Dimitri Petratos an omle bok nen India rama forward la ompo tak dinin club dangin an han tum don meu khachuan club dang ho kha an buai ve nak zel mai ani Jason Cummings an club tana trophy alo choi to te in clear le tila Scottish Championship sang hi som paruk som pasari Scottish Cup sang hi som panga som paruk EFL League 1 sang hi som pariat som pakwa A League Championship sang hi som ni pani ni thum Indian Super League Shield sang hi som ni pathum sang hi som ni pali ISL Cup sang hi som ni pali ni nga Durand Cup sang ni som ni pathum mimal choi moina adonte SPFL Young Player of the Month September sang ni som pali April sang ni som panga Scottish Championship Player of the Month October sang ni som panga August sang ni som paruk PFS Scotland Championship Team of the Year sang ni som panga som paruk som pasari A League All Star sang ni som ni pani PFA A League Team of the Season sang ni som ni pani True sang ni som ni pathum Joy Marston Medal sang ni som ni pathum Indian Super League Team of the Season sang ni som ni pali True 2025 Astats han en le bokila Professional footballer ani atang he thu kan buat sai lai thleng hian Jason Cummings hian game zali don ramle club ta na lo khel to a goal zani pali chuang khung to in thian te ti goal tur hi voisom sari anei bok atop khanan shet ve ta na tha chu Jason Cummings hian EFL Championship FA Cup le Carabao Cup te chu a khel ve veka goal te po alo khung nual to ani khovel mun sang le ram sang mishing cheng te jinga hian mizo te ba ka Christian sakhuai na kan biak Pathian ringtu te hian lo tam hle a chung ringtu te jinga chuan footballer te po an lo om ve le nual maya chung Pathianarin na nget le tha footballer panga han thlang chuak leila pangana Bukayo Saka kumsom ni pathum au pa Arsenal le England forward Bukayo Saka po hi Pathian ringtu thatak ania Saka hi media ten an komna zona zotin ama thil sang an chopa ani tin hun mana atel lawa awm theilo thil som chu la chuak tura an ti te zinga Bible chu la chatin media ten an kom lena Saka chuan ka Bible hi zantin ka chiar zia katan chuan Pathian thu thatak taka a in zia na ka chiar hian kong engkima field chunga le field pona min thlamuan ne em a achang chuan kan tum ang hian thil hi a thleng vek lo ma se Pathian hian engtik lai point min thla thlam lawa ruah man na te hi engtik lai point a tha in a fu reng thin ma se katan bik tak phei chuan karin na hi engtik lai pon ti chak katum ve thina harpo a har sa thin khop mai ma se Pathian vuan tu ni tlat chuan kan ma engpo lo thleng se ka zam ngai lawani ka World Cup khel ma sakber po khan Pathian in min ompui ti ka hriat in ka zam ei lawani ama chuan ka in khel lai emo pon lam thila kan suate hian launa in ka khat thin ma se Pathian le isu hnung ka zui atang khan ka hlauna te chu lakian ani ba ka kong tam takin ka konfi to hle ani ati hial ani palina Alisson Becker le Roberto Firmino he Brazilian player te hi ngatinge in da kop in ti mai theya asan chu heng player pani te hian asang ain an pani hian Pathian rong an bol dun tam zok wang ani kum sang hi somni khan thalak viral chiam omin chu engdang ni lawin Liverpool player pani Alisson Becker le Roberto Firmino ten baptisma an lo changlai hi ania he baptisma an chan zo hian Alisson Becker chuan zanina Pathian in thil ro pui tak ati hi ka thei hil le mai to in ka ring lo Isua min mangai na ka hmu le ka hriat na hian zanin khan tong thei map loin nuk ul takin min la siam rangani hetiang ang hun hlimom taka ka tel thei hi nuam ka ti hlea kalome Isu ka mangai cha Isu ti na tong chuak ani Firmino ve thung chuan ka thupui ber chu Isu na mangai che tu po mai hi Isua a in nga tlat chuan ani chu siam thar ani anga kan nun hlui te chu aliam to a tuna chuan Isu Krista nen nun tharin kan nung rengang ka theina ka chakna le kan hlotin na zong hi itan ka hlan no ne Isu ti na soive bok tin a thian pa Roberto Firmino po hi anupui nen Bible zirchian na te nei thinin tuna ngat phei chuan Pathian thu sil tu ro pui tak pastor hial ni to in
a in khel lo karin Pathian rongbol na a thok thin ani tin Alisson Becker hian UCL le Premier League an choi te khan cross le symbols engemani ziana chu ha in media ten awm zian zona Alisson chuan kantan sheomna deu sona mu sitna le ti du da na tin reng aturna le thi na khop hiala an da na an chedong cross hi isu awang hian ka hmain ka ngai hluani ti na soya ti chuan man ni loka Liverpool pre-season an nei chu azom ve theilawa a chan po anupui Bible lam zirchian na an nei du wang ani kodigak po Liverpool players thin le players nilai mek te hirin na lama an chakriu mai o eng po chuni se kan topika lutang o gak po chuan football thila chau ni lo karin na hian kanuna po min kai suai tha hlea tin ka kalna hmuna piang kabula Bible hi ka keng ve zela UK ani emo Dubai po ni se Bible te lo chuan king bai Pathian ka in sia ka in khom ve fo thina ma se in khom theilo hun ka nein pastor te chu kolin phone call tang po in Pathian fakna le athungai thlakna hun kan mangdun mai thin rin na hian thlamuan na min pe a ka momo huna tak chak na min pe bok Bible hi kamut main ka chiar zia bok ti na soya tin kumin kumti lam April ni somni pasaria Enfield a Tottenham Hotspur an ma chon trum kha match poimo tak nin an chakemo an ro shim chuan Premier League champion an ni dona Sipur Masa trophy choi cha ka tui hal Liverpool chuan le thal le vatin chiwana ma an hroina tur gol chu kodigak po chuan ron khungin a jersey chu hlipin I belong to Jesus ti thu inzia na chu khovel mi te hmu a ron pho langa hemi awang hian shemna po atok thei to ti serang ma se Pathian tan tin engma don loin arin na nge zia chu a pho lang ta ani pani na Christian Pulisic USA national team captain America anti thin Christian Pulisic po hi anupui nen Bible zir chian na te nei dun thinin anin khel hmain ama in hun fal taka Pathian hena in hlan na anei fo thin pakhat na lalian zola changte ngatinge midang la om treu laya mi zo kher anti inti mai theya ma se lian zola tluka he chanchina telphu dang kan shabik lawani helung leitlangwal hi Pathiana arin na nge zia chu in khelemo in khelo pon muntina football emo football thillawa pon chuangai se phone po ni chuang loin Bible te loin a chuak ngai lo akal na mun tin renga Bible hi akeng zia thina ni a gol khung te po hian celebrate mai na celebrate ngai lawa ril rule ti tak zeta ching chi in emo ding chungin van lam kokin bana phara a chandam tu tana apet gol nuwa zakle lovin arin na chu a pho lang thina ni tin el zeta changte fak om na em chu mitam tak chu ngai zong te nen kanin hlat poin phone call atangin thuthum tak te kanin fa adar kar tam takanin biak pui line lian zola chuan ngai zong te nen po a Pathian thu soidun theimi alo chu a fu chi alo dewani ti hialin a soyani footballer ani lo chuan pastor emo musician ni a khovel mun sanga zin chu a zai hote a chak thu a soi boka tin la lian zola changte ngai sanga ama YouTube emo social media alolan to a mai ngai lo tan chuan lian zola media lama alolan tam dan ber chu a Pathian thu soi lai ni in thu soi te po a thiam thin hle ani olet ti zong kha tu na ta na kan soi thei tok chu ni se kan channel te milo subscribe saka like a milo share sakle turin kanon som non le cheu